Við lærum Khmer. Efni dagsins eldunaraðgerðir. Tiếp chom. Undirbúa. Trầm an. Elda. Cạp. Skera. Chỉnh tràm. Saksa. Han chiចំណិត. Sneiða. បកសំបក. Afhýða. Liềng. Þvo. ជំរះ. Skåla. ធ្វើឲ្យស្ងួត. Þurrka. ស្ងោរ. Sjóða. ចៀន. Steikja. ទឹកនំ. Baka. អាំង. Grilla. ចំហុយ. Gufusjóða. គោ. Hræra. លាយ. Blanda. ចាក់. Hella. បន្ថែម. Bæta við. កម្ដៅ. Hita. ធ្វើឲ្យត្រជាក់. Kæla. ដាក់បម្រើ. Bera fram. ភ្លក់. Smakka. ដាក់គ្រឿងទេស. Krydda. ច្របាច់ទឹកចេញ. Sía frá. គោក. Hylja. បកសំបក. Trầm an. ច្របាច់ទឹកចេញ. Viltu muna þessi orð fyrir alvöru? Opnaðu flaskartsluna, kom og æfðu þetta sett og önnur þeim að sett ókeypis. Tengillinn í lýsingunni.